Karaida irumiarta yalama itunga kanwa ilamuno karulo itetet. Konye fadha mubiru ngese balebe ekoto itunga isingare no Apol okalia. You have to have a clear plan. You have to be able to work hard, look for the resources, be responsible in whatever you do in order to make the year a success. Abalebe ekoti tunga jaut kamun okaruka lo. Looking into a new year, look at it with a lot of wishes, a lot of hope. But again, the main actor in this hope, besides God, is yourself, the individual. Elimonokini kwa kelesia na kochochia aparit na lolo Robert Echemu Apolokito ni katekist nges abalebe ekoti Ikristayon okarukalo I search apanar koto mayun. Ne parito roni oni ailipa itimi one jailo kasuban ebe itimo engo. Ne parito roni ne mamoni losie joka konye na la suban ijayo na ilipinyo aitimyo. Ikristayon da inertos kanwa ilamuno karulo itetet. Apupingo lamunange joko chuti. Kape kapane nerarawe erailo la kaule gerla riringosho. Muno lo sikopa ene chute joko. Yala mangono torunga joksa balano bemetuti na Keda. Awutaka de duega chumso kisa bani na pele tani ala mangono kadlo. Ni lamu kada chute. Apupinga yala manepol. Yala manepol anu nasbane dara bering kermun kere. Todolongo tono karulo. Sayala madara. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.